Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department at Tumpen Puthot Sukhajana Long Trading License Kelang Chari Thu. Pai Gunia Chekloni Pai Cap Arni, Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department at Tumpen Puthot Sukhajana Long Trading License Kelang Chari Vangthulo. Lason si Pini Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department at Tumpen Sukhajana Long Akulat Ahumtin Check Ponlo. Lason si Langchari Pon Bomahut Penang Anadiman Ke Trading License Kavesi Tek Pon Longlo. Lason si Kevangji Lang Arni Trading License ke to Edji Aphan Mate Kave Atum Kaselam Thuji Aphan Aporarni Hot Pipen Notice Sitami Pipajer Tekanglo. Lapen Aporarni ke Hot Pipen Chiselam Pon Pepute Akulat Sitami Ingha Pon Check Poputa Taxation Department at Tumpen Than Pachini Tekanglo. Long kebang non long ko ano sara mane hotel dukano license ne ka check kan nire tum East Karbi ko almost kitang son mo kasi pini non abone tum target do Sukhanjan bajan dapat kopi long thom dalang East Karbi ko almost kitang son mo kasi pini dak Sukhanjan arni si gothra ka doko kotim buthot letung bang thulo kasi tum la so process bagani tum continue lo kasi pisot pangcheng thulo kasi dak Sukhanjan ta opinion almost kitang lo almost 80-90% kitang lo kasi kitang tangi humni dula kasi humni ke penapansin tum ko pangcheng bundo ko latang dat ini tum bukoyan siya ko tum dapat ko pinilada kiwang penamang mensa na nutin na respond miolo hala gesman na si la घटना को दुको के लगे सुमन ला गुंडामी क्लेम तब तुम है तुमके ओके बोला के फिर ये दरकार दबे ako फिर ये कम दबे लगे अगर नहीं तो प्रोसेस है कंटिन्यू दम बम लगे nangli tum kemang la target la person amount kemang dong sir ये तुम हमें कुटी भरोही नहीं बा कुटी भरोही सोचे ये तुम टारगेट ला कुटी भरोही सोचे के लिए निकाल सेंगो तुम टारगेट लोन को ako rungat तो दोला ये तुम आंसर तो सोसाइटी अपना मुथर पर अपलो ये वेस्ट करबे ईस्ट करबे लॉक्सी ये तुम कुटी rungat तो कुटी भरोही तो मत almost 300 कर बकोई rungat लोटे so ढाक्सी वेस्ट करबे लोन तो पिगला वेस्ट करबे लोन ता कुटी भरोही apa tangga ke dunia pada rungat के non rung a proses non suli bom ko adi a proses non suli bom lang kasi le continue bom ko kasi mo arni pensi lage nang kam bom sir pini akulat din ko humbi long beni notice kidang last de lasan kidang trading license kason dum lalo jitu trading license kabe tumanan ke tum notice pitikang lo kasi la trading license ke kabe pen kasolai ke it's a violation of under section rule trading by non tribal badan do section do laso teng bensini tum notice pitikang lo nang tum jong si trading license avi bute prabjin pen itum Karbiango Autonomous Council office long ada taxation department do taxation superior of taxes wa department long wang sinang tum dak trading license nang apply nang po ben prabjin pen nang tum trading license enang ko besini tum dak order pitikang so pini anang tum midu kano birun kan so ne approximate kan pini kenil tum pu cash sa ponpe jitu renewal nang je tumanta adak dikusi bang po adak sini tum renewal fees hadaksi ni tum joma tikang po laben kawe tumhan an sisteme hadaksi office bang toy po non ko ke so non epang jelang businessman tum han joy keje kan ni online ko tenel registration na holo lason si bom lo itu ma secretary sir lason si ke pajo keje ban si bom lo laben tum autonomous council tum honorable cm sir da son si ni tum instruction on the direction ang kilo la trading license ke polong je pan ke joy ke bena process claim nang ji athe trading license jong si ave ba pp polote la tai tum revenue ke bang yang so kom som la si aprang akibana ke bantum ke do tum ana fan man ke itum revenue trading license ala tum pc itum la revenue license fees enang ko busi itum direction ang kilo itum honorable cm sir man itum authority pen same sala bokajan town ang kang along one percentage tum si trading license ke do tum Mangko dulu dah angkos ni tu nang kan tidak ada. Tapi ini ke mana kawe si kau je buka jana tahu nombor sembilan. Ini tu marjulong. Dah ke BRC business registration certificate si consider positif. Lah si enforce positif. Nang tum trading license ke nang delo. Lah si la BRC mana cok positif. Mo perang ni business tum aporte tum nang thano alam lah. Lah si kau na hok ni biok ni bangke mo si sini ko. Lah si ni aku kuthot pachini tu lo. Lah buka jan kita aporte ingir business trader aporte ingir tu mang semai. Nang tum BRC dah pinang gitu mah. BRC office pinang ko BRC ke only municipal board mane town committee office of the town committee itu jurisdiction area la city changi office sampai la pen ta dotula take professional tax follow and then trading license ko the trading license ke ile tum 60 area mane Karbiango Autonomous Council jurisdiction area an ke town area kalino kalang no
la trading license ke ilitung pi bek nang polo ba en bek nang polo Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rongpha report Biswanath Karbi Live.